Aménétsiagbé, mi potole nous sosraji kokoko. E obe egbe a mi bude mekadi ye nu gbogboro le a mi mu gale mo mu je wanchio. Si bebe nu ka o di amero joda, blada, kuda, yauda, fida, memleda, kosida. Lenke ka mandra me o di amedole asagbe doji. Leke ni awo hafia nyabe no jiwa zaya leke gbe a ne eja itepede ne edogo nchua tepe kole ya anyona o ne dogo nyonua tepe kole ya anyona o azagbe kawe la te dogo nyonu ye azagbe kawe ate dogo nso ye tepe kole ya wanyabe tepe wa ajeji na yo alo wanyabe aloya ye yo pena dusi yo pena lo alo mia ye yo pena ma Togbe mi de kuku akonya wanchi mi yo megada pena kiki azire kake ni mejo ma glo bia ma bia gan onye no kata ma gbo onye gba bia gan amedo le la onye gbogbo von to no nya nu ya le gbogbo me ya no pobe efon inara sigbe alo nyonu enye inara sigbe nu so enye whatever cross na melemoji wate do amede ke menya hapa fo bene wa dogo le moji ne do le wa pe me abe cho le wa pe me dogo abe mita la fare ka evea amerika dogo a yenye wa fo fifia ninye be wojiwo le yoda gbe a yenye nusula opa afo a ene dusi la be dusi jele dusia yenye nyonu nenye nusu oje oyoda gbe ye ko ne dogo yi na file ko e dogo nyonu alo ne mega dogo nyonu oje ko e classro e kasintia nu igbe ya apota nenwa tepe ano fafare ayi aga gbo dedere voninyi be nye nyonu ye ojiwo yoda gbe la wo ya to wa nye nusu nye wa lo yi kenye emia ko na nya be emia jile ko nenye be enye wo nyonu ma o ji yora gbe dogo inako ye dogo nusu kwa e dogo dagbe ninyi be te steri numa ko na dogo nusu onye dagbe kwa na nya be emia jile nusu pa ya adogo nyonu nya be dusi paji ya ile ye wo be na no le kura no we na wa ne be akwe ajeme na kwe kle dushi ba vi na kwe ne mia ero la che ne ma ke ne nyonu onye ne ko be je be ne kwe kle mia gba akona dushi ta ne be enye yora gbevi ye onye be nyonu ye nye wo be alokwa ne ejaje ga khele go me ejebe na koga demiame anokhle de dushime ne koga mana mere ne yide example agbotane na sigbebe akoya elache ne nyonu onye la ne jaga aklega ejebe ne kode dushime akhle demiame kafi akoba place no edo laje ejina me ne make yenye kura gbeto wa nenye be nye nyonu a ejebe na dogo nusu godogodo ye nenye nusu a ejebe na dogo nyonu nkeke veya wa wole wono ne oyo meta wa meve oto kura konke onye yoda fi ke nkeke veya wo bracket le a obe nu zanzan eta nenye benye kura gbe via kwa ne ja zanu la ejebe kura gbe ejebe na zanu je godo vonye ya medonu jamenye via be kura gbe to menyo amle mama wo ke gbe to nye kura ben keke a e ke pache na kura be dagbe a eto onye ata meduela nenye yora e adonu he godo yora gbe la ejebe nu ka do he ne subole me wu kola bubu
nene ma ye no le ma ita nu yo bete ye be mi hia obedusi onu va emi onu va akpobe no ye dure mo kwa ogbo na be dusi o emi o do tre o no bo no de mu ma gbo me no kwa dusia wa onya safo o me da ba gbejo o me de tre po kakono ba me onye emi o kwa wo wenye brafo ameko we da ba so ametapo nene mae mi atogbo manuado yeta amado le mi fona ko adogo ala fon ndikanyi be adola pemeko amedava no alo le komendi kanyi ye ko va popo no gbagba yen yo ra gbefi o va popo no gbagba yen nu suko adon ku me na nyon no ko anya be ne dogo keke bli ba keke ale na fine vone va popo no gba o be nu su ya na vi onyon le alo soro le la gba be ne kwa me ne gba be imele alo ile na ne won bo ne va na yin se alo ne va na yin vile ke gama me soro la dogo ava popo re mu ye ta nyon to anye be nusu ple nyonu anomla nya nyonu ro la chi fofo ne so adore kike ne wo do igbo ba popo gere ko me ne popo no kwa onye dagbe vone mi de sro ye me vio mi nya mi alo no ma lo la mi ano ko ma yin ne mi ano no ne gbe ke nyonu a ye nyonu avia meta anye nusu a je nya be o iso afọ gbe asigbe adogo atro wa popo ne ba me gere me kwa ke dagbe gere me nu yo onye nu ike wo lebe mi asoro le hihia me jora to tole kura to tole ame sema tole ka ke mi ma fi opete fifio mi ano sora de kareka ne mi azore ngogbe ne hihia me wanya no na mi vide yo Togbe akpe kene